Batalion Kaskad Angkatan Bersenjata Rusia menetralkan meriam Paladin M109 Ukraina. Sebelumnya, M109 kiriman Amerika Serikat ini terekam kamera drone pengintai menggempur Rusia di arah Donetsk Selatan. Drone Lancet versi lama merindukan senjata self-propelled M109, langsung berasap, demikian keterangan video yang dirilis media resmi Batalion Kaskad Rusia baru-baru ini. Tampak operator meriam Paladin Ukraina berlarian sesaat sebelum drone Lancet Batalion Kaskad mencapai targetnya. M109 adalah howitzer swagerak beroda rantai 155 mm buatan Amerika Serikat. Di pasaran harga howitzer M109 yang terbaru, seri M109A6 Paladin, sekitar 1,2 juta dolar atau sekitar 17,4 miliar rupiah. Terpisah, juru bicara Kemenhan Rusia tanggal 28 Januari melansir secara total, 381 jet tempur, 204 helikopter, 2.976 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 402 sistem rudal pertahanan udara, 7.656 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 992 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.944 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.198 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah dari kubu Kiev, Jubir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun melansir informasi terbaru dari garis depan. Sebanyak 800 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 8 sistem artileri, 4 kendaraan pengangkut prajurit, 1 jet tempur dan helikopter Rusia ditembak jatuh. Secara total, Rusia kehilangan 125.510 prajurit sejak awal serangan penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta negara-negara barat mengirimkan bantuan peralatan militer. Yang dibutuhkan Ukraina setelah tank adalah rudal jarak jauh seperti ATCMS yang jangkauannya di atas 100 km. Dengan rudal jarak jauh, Ukraina bisa menggempur markas komando dan peralatan. Konflik Rusia memasuki hari 339, belum ada tanda-tanda негociasi. Українці, українки і всі наші партнери. Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих. Припинити цей російський терор було би можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі політикам. Наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось там табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання, зокрема атакамсів та іншої подібної зброї. Бо це потрібно. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.